بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم أمة ميهن نير تيبا ميهني امها ميستكنتكا فارو كرونو امرنغلو أمة ميهن نير اي تيبا ميهن هيو كنتتكن امركو منكرات نهيكم هداتيو ادي تيبا ميهن اللهم إيمان واتيو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. إريق دين نسيحنا رسمتك ودائن تبه إمها بيفرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدل من شيوخ الإسلام في هذا فراتهم میرے دی نصیحت دنما ہمجسہ موضوع کی jinsuge زوانا lavakiumaai neshumakee kantatahaki faahish kantataka magufahi kohdhey kantatake jumla gotegga gunanama mire wahada kandastu kurani ekandatahu sabum faahish kantataka magufahi kurwa pada kantataka behe gotu ade इंसान दिरोले मुजितमा अलगुनु विस्नालायरो अलगुनु में नफ़ने एब्बयकु मुजितमा इस्लाह करम मसह करम गेंदाता हमया अलगुनु नफ़ने अनेब्बयकु मुजितमा फसाद करम मुजितमा गा फाहिश कंदता बियानगा कंदता फातरम मसह कराता शक्कन ने गोतुगा कोम्मे बाइके तेरेगा इवन जेहे मुजितमा इस्लाह कराने बयकु रंगल कराने बयकु पुरु गोतक दन्नवानम कुम्मे मीहेगे मच्चव सोई वाजिबे एमीहेगे फेमवरुगा रंगलु कंतत्ता मुजितमागा फातुरा मसके कुरुं नुबाय कंतत्ता मुजितमागा फेत्रिगे दिउमकी एकंदत्ता का अळानला दिउमकी एगे साबुं वला नेदेवे नतीजा तक नुकुमे दान कंतत्ता अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुं कोफाय नन्नहिदु अजाब नन्नहिदु हमयकन एकंदत्ता कुंगुळे मीहुन नु एगा शामिल वगे दानियकी एहलुकील कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरानी वत्तकू फितना यबामीहु मुसीबतक बिरवति वाशे रक्कात वाशे ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा ए मुसीबा अन्नहिदु हमें कनि अन्यावरी मीहुन एकनि खास होगेन नूने ए मुसीबा अन्नानियकी एमवीमा मुजितमागा बयहु हिंगा व्यानगा कंदतहेगे साबु एकमा अळांगा तिविजकम गावानम अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुं कोफाय अजाब अन्नहिदु एम्में एगा शामिल वेगंदान मिसाबट्टक अळुनु एब जेहे मुजितमा इस्लाह कुरा मुजितमागा रंगल कंदता फातुरा मसह कुरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरा बिकमा अब्दुल्लाह बिन मसऊद विदारवनी मा ज़हरा रिबा वज़िना फी क़रयतिन इल्ला अदिना अल्लाह बिइहलाकिहा एब्बे सरहेगा रिबा के उमा जिने कुरुं फदा कंदता फिक्रिगे नुदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतने हलाह कुरुंगा इसना नुदेब्बा गोतका एबही बयकुले गौमेगा बयकुले रशेगा फाहिश कंदता व्यानदा कंदता रिबा के उम फदा जिने कुरुं फदा कंदता फिक्रिगे दा कमगा वानम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एरहन हलाह कुरबान बीमा मिकमकी वरन मुरक्का तरे कमे तिबेफन इंगुडायरनोने फदइन अलगुनु मिहार मे उलमदा जमानकी वरगिन फितनत अलगुनुमेन्न बहुमति फावा ज़माने वर बियानदा कंतत्ता अलगुनुवेंगे हुरिहा मुजितमा तहिगायस मिहारवनी फित्रिफा माद्दीयत मीहुं बियानी रूहानी अत लिंफा और मा बोड़ा माद्दी कंतत्ता होतरे हेल्लिगे गुस्फा मिकंतत्ता कामे अलगुनुमे वर बोड़ा नेबा समालवांजे
fasad ufadda masah qura amihun emihun ge tafaat yake channel tahuga emihun ge tafaat yake majalla tahuga emihun ge tafaat site tahuga insanu magun etibaagen da kahla kandatta insanu magufura de zaatu ge kandatta wani e site tahuga e channel tahuga emihun wani himanu baafa ya mikamaki algonu warab boda samalu tibenje hena kame ade nubaya kandatta fetrigen daanje he warak gina sawabta ne bahu egitere bay kandatta ka behe go walunu ecce dannawa leweto balana egitere ekkamaki viyanuda filmu tabbelu shakkenne gotuga me niyadu algonu mege mujtamaga waram aam wefawa kame rajitere radratu gaayus adi maade gaayus radio tv dini program tangannairo bangega adu yum dairus namada goadere adu yum dairus warak gina bayke aadiyaka miyadu wefawa kame filmu belumuga demitimu hindi filmu ta belumuga ingres filmu ta belumuga faahish kandataka magufahi kohdhey kahala viyanuda filmu ta belumuga mashghul wefa miyadu alunu tereng gina bayak tibi mikamu saabun mujtamaga ofede viyanuda kandata warak gina ade e filmu tahuga mi fennani anhenna firiheno gaygoli uletan mi manzarta fenonima muslimun kam ga riyas gina mihunga iman kam war balikashi mihunnan hiwa kahala mi war aadai kameke mi ma bodu kamen nuna komme firihena ku beenuge enage ratte anhena kunna komme zuwan kujjak enage ratte anhen kujjak kunnam beenuge emi hakayki viyanuga amal tan hinduma viyanuga wa dekuma mi kandata mi ma bodu kamen nu mi huge nazaruka ima haqiqatuga viyanuga filmuta belum mi kamaki ege saabun alunumege mujtamauga nubaya kantata fetrigen da kame bay dirasata buna botuga filmu belumaki ege saabu mihaga iman kan balika shivegen da kame mihaga iman kan hame kan balika shivegen dani ennu shaytonage shikare ka miha wegen dani enaga rattissaka miha wegen dani mihage umra mihage waqtu mi warabbul amanate gina wagutu filmu belumuga mashghul yatima mihage umruga barakai natigendani mihage wagutuge barakai natigendani shaytonage shikare ka kurima sron denne ifadai miha vegendani ladu hayai kendigendani hagatuga taqwa wari kama golifa ebahori waramai sifata zuhudu wari kama laduwati kama tawadu wari kama mi pada mai sifata miyad mujtama kunai filmu belumuga saabun kuda kudingas main bafain na medu wah dekkum gawas gengula muturu bahuru alun nan inge e kudinge kibaga was ebes ka ladu haya lu kuda was dimbar nuhore bima filmu belumaki ege zaatuga ladu haya bes natigen da kam magmati gawas masah kura kanu gawas ge gawas darin main bafain balaliman nove main bafain darin balaliman nove masak kurwa mihun emihunga khadimun balalimun nove khadimun emihunga sahibun balalimun nove emiha kulayane gotaka emiha kulamundani emiha ga dulan aya komme ecche emiha kunamundani iya haqiqatu wal dannam miula ecchaki faseha kame de gotuga alun deke bayek hala kantata lebo hotte mujtamauga maabu kame nu kama hi qur'an datta lebo mujtamauga ege sabu wara nubay natijata nukume inda kantata ege tere ekkame kei viyanuda filmu tabbelu ekamuga gina bagutu algunu me heda kurun ade hama yaay nubaya kandatta kam magufahi gen daanje he kandatta ho terega himene kamen ei ishqi wahda dekku anhenna firihinu de meduga ishqi wahda dekku mihunna indegen mula mihun bas firim bas emihunga ambin du ko eheni mismihunga ishqi viyanuda wahda dekku phone bas wahda kan badal ko bas takkan zuwan kodin bas bay pane bayka sukul ta hutirega smikanta hospital ta hutirega smikanta kiyawade muassasa ta hoga khas kote galun ne faah kurwe mikanta ta wara boda ema mujtamauga haqiqatu alun men khiyala gennan undagu wa kahala kantatta ke miyadu eba hori fetrika ade ishqi wahakatan ebbay pane bayka dekkumaki ege saabun mujtamauga viyanuda kantatta fetrigendane kame zuwanum ebbay ebbe ule tantanga ekahila wahaga dekkum saabun kamuge tira wannam beenu duwa iffaitere zuwana sitan ara kahala timanna eki hada balikash miheke
timannaga ebbes ihsas natibai ebbes shuur timannai kibaage natibai hobabaye timannaga hunnamwa firihim wantakan ehimma emihun edakka waahda hutere eenawas wanna hibbe emihun එක එෆ්වදෙන් වියාන්දා කන්දත උතර ඒනාවස් දා හිබ්බේ මිකන් දතහකි හකීගතුගා මිකන් වසාවුන් මුජතමවගා නේදවේ කන්දත ෆෙතරුම වරබ්බොඩ මගුෆහියගෙන් දා කමේ ආදහම යයිකෝ මුජතමවගා නේදවේ කන්දත ෆෙතරිගෙන් දිමාව සවබෙන් ලෙයි ෆාහිෂ් වියාන්දා කලිමතන් එකුලේෆාවා ඉබාරයිත එකුලේෆාවා ඒගේ සාබුන් තිමා අල්ලාහ් රස්කම් ෆුල හඳුම කරුමු එක්කිබා කුරාෆද ලවතන් අඩුවේ ආද ලව අඩුවේ හුම කීස් මියදු හම ගින බයෙගේ වරන් ආම් කමක වෙච්ච හිතන් මේ වරක මිෆද මවුදු තහුගා වාග දෙක්කි කම් ගා වියස් මා බොඩ කමක නුවේ වාග දක්කා මීහුන් දින පහර කුබ්බරි කුරණි එමිහුන් නැති එච්ච එගේ බයක නුවේ වාග දක්කා මීහුන් කුබ්බරි කුරණි එච්ච එගේ බයක නුවේ එමිහුන් නැති හබ්බ ගොතුගා තී මීහුන් කම් ගා වෙගෙන් දන්නේ මී වරන් හිතාම කුරන් ජේ කම හගීගතුගා මා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එතරේ ෆානුගේ මා අස්හාබ් බේකලු මිකන් තත්තකාමද දුක් ගොතක නෝ අල්ගුණෙ මිකන් තත්තකාමද මිදකෙනියකි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඔලොබි ගොයිකොල් අස්හාබ් බේකලු මිකන් තත්තකාමද එබේකලු අමල් කුරබි ගොයි කියා දින් කම ගා වියස්වස් ගින බේක බබුරු පුරා කන්දතහක මිකන් නුවේ එම්මා එෆද ලවතන් අඩුව හොම කියෝ සගීගතුගා ඒගේ සාවුන් ෆාහිෂ් කන්දත්තකා දිමා මීහා ගෙන්දා පද කන්දත්ත කීර්ත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි වමිනන් නාසි මන් යස්තරි ලහුවල් හදීස් මීස්තම තරෙන් වේ බේකාර වාහක ගන උලේ බයක් බය ඉලුවර විදාල වගතුගා මී ලවායක වාහක මියාතුගා මියන්නනි මීහු මිකන්ත කුරණි කුම් බේනුවක් ගාදෝ පිය කුරන්ත මීහු මිකන් කුරණි ආයතුගා මීගේ ඉල්ලතු මීගේ සවබ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයාන් කර දෙවා ෆයබෝයි එකලංග වහී කරවනි ලිඋදිල්ල අන් සබීලිල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මගුම් මිස්තකුන් එක්තිබා කරු මට්ටක මිස්තකුන් දුරක් ගෙන්දිය මට්ටක එෆද කන්ත කුරා මීහු එකන්දත කුරණි ආද මයර්සලංග රසූලුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්උද් රදියල්ලාහු අන්හු ලව අඩුමා බෙහෙගතුන් ලවකියුමා බෙහෙගතුන් එකලේ ෆාන විදාලවනි කීකේත එකලේ ෆාන විදාලවනි අල් ගිනා රුබියතු සිනා ලවයකී zineya magufahi pura kameke zineya magudakka de kameke zineya magufahi pura kameke lawa adu hemaki lavakiumaai lawayaki ege zaatuga zineya dima miha genda kameke aluno mitanga badalam beenu wani ibnu mas'ud radiyallahu ekade faan mihem bidalawi mige saada steh karum kuli mihem bidalawi iru eduwasor lavakiya ulun gota mihar lavakiya ulun gota wes aluno ewaje muqarana kolla era mihara hur kafaataki kobayata ewaje balala majga eru kihinatto lawakima kandatta muti miharu kihinatto lawakima kandatta miyoti ade eru lawakiya uluni jariya miharu jariya into lawakiya uluni eru jariya lawakiya uluni alu anhenu lawakiya uluni eru lawage hunnani fasahaitari riti ibara itan asa hunnani eduwaswaru ibn mas'ud eduwaswaru kiya uluni lawataka lavakiya wo mihunna belikam gaawis lawaya gaawis ibara itaka belikam gaawis era mihara tafat era nisbaiko e zamana nisbaiko ibn mas'ud evidar wani ei zineya magfahi qura kameke ade algunu menge mi zamanuga ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud hunne vinama ekade far mihar vidar wani kiketa eru lavakiya wo mihunnu mihar lavakiya mihunga akhlaqi fembaros faradda lavakiya wo mihu anhelna firihinu masuni wegen lavakiya ole manzar alno feniga midan lawaya gaasa na ibara itahuga ebeska laduwati kam ennuhur faahish kandataka dima miha genda efada kandataka hibbar de efada ibara ita lawaya ibara itahu terega simenani ehma miyadu ibn mas'ud hunne vinama hike to oy alno hitangara ibn mas'ud vidal wani lawaya behe gotum mihar algon menna aamu kamakam miwani nikanta befa algon menga taxi tahugaas algon menga car tahugaas එක්ගමා කණ්ඩ මතින්දා බෝටන් අරාෆස් පොරතාව සලගොන වෙන් සම්මා අලාය ලවාඩෝ මුට්ටක කොම්බේ තනෙක් ගාති විකම් ගාවස් එක්ගම ගාවස් කණ්ඩ ගාවස් පුරිහා තනෙක් ගාවස් ලවාය කන්දත මිහාර මොති අලගොන වෙන් නිදායරොස් ලවයක නිදින් හේලායරොස් ලවය මීහක ෆෝන් කොල්ලා රින්ගොස් ලවය එහෙම මී අලගොන වෙන්ගේ මුලි දිරියෝ මිකම් ගතර මස්සුනේගෙන් ගොස්පයින් එම මී ෆාහිෂ් කන්දතක මගෆහි පුරා කන්දත
e zamanuga lawaya e zamanuga es lawa ehnawas ero ibn masud vidalwani ziniyam magufahi qura kameke miharu ekalefaanu hunna vinama kige to ekalefaanu vidalwan den alon faaha kollam beenu anikkamaki faahish nubaya kantattaka magufahi qura kantattahu terega himene kame mi haqiqatuga gina bayaku wara faseha kamege gotuga hadayen ule kame ade angenna firihino gaygoli yolo geeterega gengule khadima innas masakat mi hunna gaygoli ule tamfene geege ahulwerin nei bagutta nuule bagutta emi hunna khilwat wani emi hunna ekani ma ekani geega ule baguttange baade kihinetto kantata rangala daani deenuga ulah bodan Allah subhanahu wa taala mana kurabbahu ur kantattaka mikantatta haki ehnawas anhanaka firinaka demihun salam kollum ata jodu ko salam kollum demihun baddale waaq dakkale eka konega kurmati hinitum wala waaq dakka hadale geetere kantatta ekone kiyadum firmi hal meduga jeefa huna massata hoga waaqaka en anhanaku ane firmi ha kiyadinu mifada kantata alun terega aamu kamakam yadinu wefa masahe kurata senu tanta gawe sebbe panbeka gaay goli uma mi haqiqatuga mi kantatta haki ege sabun faahish kantattaka magufahi yogenda kantatta mi kantatta ebeje nattala mi kantatta nattala muttaka elenhuri fiyawlata hi kobayato dirasatake kurang ebeje mi eha faseha kamenno haqiqatuga mi bodete kantatta mi heri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfulu tibewulu adwasawa kiri rasul hadithu qrawani wama khala rajulun bimra'atin illa kana shaytanu salisuhuma firihinatu anhenaka ekaherive enaya eko khilwat nuye timmana miheka shaytana nuhunna gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu arunu amilla dakkawa enna hadis mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis pula gaaswawe ma khala rajulun bimra'atin illa hamma biha firehenaku anhenaka ekaher nuwane khilwat nuwane kommes nubaya kame kuruma gastunu kura gotaka firehenaka anhenaka demihun ekani vejje kamga wanama kommes nubaya faahish amale kuruma gena beenu wane gastu qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wasfu mi algun menge terega miyadu puri kantatta mikantatta muriha hindaku algun menge terega deenuga Allah subhanahu wa ta'ala mana kurabba ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekantatta nahi kurabba fa kantatta algun menge terega muriha hindaku algun menge mujtama islah wa mikantatta islah wegen mujtama islah wani algun terega komme mihaku nuwana yusuf alaihi salam yusuf alaihi salam kuriwati imtihanuga yusuf alaihi salam kamyab hodde kum ifada komme kame kurmatlegen anna hindo komme mihaka ma'adallah allah ga hadratum rakata kan edeme ehem bunelam fasehe nuwana komme mihaka ewaruga iman terikam algun men nak nei yusuf alaihi salam ekade gfana faahish kandata hum heron wagutu ekade fan lobi kurabbiye ekantatta kurabum bor jaluga innawo ekade fan vidalu fa wani jaluga duwastan heda kurabum was timan kade fan ma lobbetikam bode emihun egowa kantatta ho tere diuma bure allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'an ga wahi rabbani qala rabbi sijn ilayya ahabbu qala rabbi sijn ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kade fan vidalu alugoi raskala ko emihun egowa kandatta hotira diuma bure jaluga inum bes timan kade fan ma lobbeti kam boda emma alugunu menge iman kan ebebe kalunga iman kama ifada innu mima alugunu men warab boda rakatir wanje warab boda visnay ulanjehani ade nubaya kandatta ka magufahiwa dimawa sabda hoterega himene kame hinhama jassar mattaka munifo filwaalimu gotun wata hinhama jassaalu gotun komme anhenaku firihinaku genkulu wata komme firihinaku anhenaku genkulu komme firihin kujjaku anhen kujjaku komme anhen kujjaku firihin kujjaku genkulu mi ma bodu kamakashan nuwe hinhama jassaalu waaka dakkaalan genkulu kujja munifo filwaalimu gotun eki waaka dakkaalan nuwe emi honna phone kom hadaaya komme ma nubayaniyate gainu hama ikan rahmat terikam gotun fuhi filwaalimu gotu hinhama jassaalu gotu waaka dakkaawlan enas mikamula saabun nukunna natijata
haqiqatugas warabbul mikamu sabun hinhama jihumakun nun ligen daniyaki mikamu sabun ma nuba natijata haka alunu men kurmatla jehani ehembe diinuga mifada kandatta warabboda wani mana kurabba fawa sirru bulunta anhenuna firihenu gemeduga beegu anhe kudina firihin kudina meduga sirru bulunta beegu maki diinuga warabboda mana kuraifawa kame komme anhenaku eenaga firimihaga iturun firihinahu gengulam vejjenama komme firiyaku eenaga avimihaga iturun adi sirru lobirihu gengulam vejjenama angudina firihin kudima segota kantakuram vejje kamga wanama mujtamawi kantat rangala kashan nudan ehembe ifaiteri anhenun tibembi goy ifaiteri firihinun tibembi goy Allah subhanahu wa ta'ala arun bayan kodda fa kirtu qur'an nisa surat Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani muhsanat kaweni hurumun rakateri kan gede anhenunne haqiqatuga ifaiteri anhenunaki kaweni hurumun rakateri kan gede anhenun me hunnaki ghayra musafihat zine qur'an anhenun nenuna efad anhenun naki zine qur'an anhenun nenno ebe hunnaki ifaiteri mu'minu anhenun naki kawenige rahali bigannan edena mihun me hunnaki zine qur'an edena bayinnu me hunnaki wala muttakhizat akhdan ali sirru lobigarin gengulena bay kesnunei al khidmuga manayaki arai bahuga lobiveriya ashib wa ta'ashiba ada Allah subhanahu wa ta'ala alunna mi sifakot debani ifaiteri mu'minu anhenu emihun zine kurmakan neden emihun neden sirru gotuga lobiverin gengule kablas hama egota mu'min firihinum mas ifaiteri firihinu muhsinina ghayra musafihin wala muttakhizin akhda emihun nakiyo zine kurang eden bayinno emihun nakiyo kawenige rahali bigannan eden mihun adi emihun ekkota kablas nedene sirru lobirin gengule kasha e mi kirtu qur'an Allah subhanahu wa ta'ala aluna bayan kodba haqiqai enos hantatan huriyaki migota kannu mujtama wati huriya bayakos qabul ko rabba aluna literega miharu hantatan huri mihan nunkan ade hamayako miyadu ma'lumat libigatuma ma'lumat for kodinuma muwasalati gulunta miwani warab bodan aluna men literega adi mul duniyega spetrifa bima ebbes birwati kamen neti zuwan firihi kudimus zuwan anhe kudimus debay umuru ga mihus umuru majja goswati be mihus netabwad tafar site takabwad ratta hinna waak dekumga degadi tingadiru hedave gendani swal kolli abani hamekan rahmat teri kamen ebbes enum kulumen aharmen dumedat nowe eka kwaneka ka photo phone wani eka kwaneka ka city annani mikam sabun aila ta rule gendani dari main bafaina wakiwe gendani mi kiya hita umur kamet mi hama haqiqatu gas algunu menge mujtama ga mihar hinga kantat algunu menge terega ebahori library ta gas adi algunu menge ki mismin matu gas ebahori foitta tafat ekiyeki wiyanda wahda lifa lobi ga wah lifa na foitta ebahori algunu menge terega ebahori dini foitta plus ehna algunu menge bayek gege ga dini holi dini foittakabbur alun menga bay gege ga holi dini foittakabbur miyatu ginawan faahi e foittak kiyumun faahish ege kantattaka miha magufahi kotte kala foitta mifada foitta alun menga darin alun menga gege ga ule mihun dani kiyamun emihun akhlaq emihun suluk duwa ka dani poswamu wima mikama zimmawani kumbaito alun men mikanta islah qura masakan nuqfinama mikanda takadden masai kurang anna ehem bay otibe ade islam din anga gota khilafa anhenna firihinum hedun alay ulama kiwes ege sabu mujtamaga faahish kandata fetri genda kame awra niwaya kurman islam dinuga warabboda bar olwa fawe khassako anhenum alay ulay zaatuge hedun firihinum alay ulama firihinum alay ulay zaatuge hedun anhenum alay ulama firihin adum wa anhenum wa hadekuma anhen adum firihin wa hadekuma mibawatu kandatta haki miyadu alun menge mujtamaga sama puri kandatta me diinuga warabboda mana kurai nahi kurai fawa kandatta mi kandatta alun menge terei fohe nilewa hindaku alun menge mujtama islahin nuwan
rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani ebayge usulta ebayge goitta libigem fi bayako emihunge terin vecche algun menge nan ebohori ritiwan jehe islami rit usulta islami rit adabta hedun elumuga islam din genestifawa riti hamataka usulta ebohori miko du kolla algun menna mi ritiwani ehem bayak ulay boy mihem vegan kihine to algun menge mujtam islam wan khasako firihin ulay gotan ulay anhen nasha anhen ulay gotan ulay firihin Allah subhanahu wa ta'ala launi labba fawaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfultaku engen hurma ekwes ekantattan algunumege mujtamo nuhuttiga miwulani kibe baay algunumege hitanara mikama behe gotum wahaga dekewele madenno mikama behe gotum eki majalla tahuga liyunta liyewele madenno liyefa hori foittan algunum misrum ga itahuga ego kobato mi kantatta nuhuttiga miwule sawaki mi algunum hiduga ofide swala timurha be pulungus hawa miswal qurba miswal jawab hoda masay qurba ne tamal ummid qura ade mi bimmati ga ofide emme ifaiteri emme tahir emme rakateri anhenun kam ga wane mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ambiya mi kamalu kiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dari dari kamalu khud emai nabiyya ge ambiya mi kamulna mukhatab qurba emai nabiyya ge dari dari kamaluna mukhatab qurba han udumatin Allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'anuga hike to angawani Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani ya ayyuhan nabiy e nabiyya qul li azwajika halege faanuga amyami kamaluna bidar wash wa banatika adi halege faanuga dari dari kamaluna bidar war wa nisa'il mu'minina mu'minu anhanu nabas halege faanu bidar wash kobato mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidarum bi basfulaki Allah subhanahu wa ta'ala angwani yudunina alaihinna min jalabibihinna jilbab takum ekamalun niwagan tibuma khale fana amru qurbash miha gadaya Allah subhanahu wa ta'ala amru qurba fawa kame hayurumatin bawal bi wahi bibimmati gawa emme tahiru emme iffaitri anhan sahibaina mukhatab qurba rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambiyami kamalunna dari dari kamalunna kale paanu vidal washa mu'minu anhenunna vidal washa jilbab takun niwavegan tibuma niwavegan to miti beveni alunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna nati to hadis mulkan nati to alunu men gatuba abadu dekre wa kahenna was alunu men ma bodu kamaka nuwe haqiqatuga mi alunu men terega mi adu muri kantatta algun men gaba jehe mikan tatang islah qura masake qura ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis furtam enge gotuga ebbaya kanebaya ka masune umakini waran murakka terkame algun men ma bodu kamakare nahada umikan tatta haqiqatuga mi ga sabun waran nubay natija tan kumaganda ne kan tatta mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam warabbuda mana qurba fawa kan adi Allah subhanahu wa ta'ala mai begamba qur'anuga warabbudan nahi qurba fawa kammi ebbay pane bayaka masuni wewlu algonu menna ma bodu kamakashe mikantan nuwe mibim matiga ofedun wa tahiru bekalun take ashabu bekal naki ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ambiya mi kamalun naki algonu menna ba mai algonu menge mammai ebe kamalun naki ehennawas ebe kamalna mukhatab qura'irwas mukhatab qurabun vi goin ashab bekalna Allah subhanahu wa ta'ala unganna wa dabba fa boy daskot dabba fa boy e amuraki hamayakan ashab bekalna ayasa in amrenu muslimu emmeha firihun nan ayasa in amrengai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ambiyame kamalna kantatta kan edi dannawairu ashab bekalun dannawam vi goy muna sida ko dannawam vi to nuni fardaay gane faratuga tebegen dannam vito Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodba mi alunu menge mai emme ifaiteri emme tahir amiyami kamalum efahoga mi annani ashab bekalu mai tahir bekalu Allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'anuga wahi qur'ani wa idha sa'altumuhunna ti abekalum e kamalum ga kibain kamakan edena wa idha sa'altumuhunna mata'an
tiabe kalum ekamalum ge kibain ebahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ami kamalum gari hon kamakan edenama fassaluhunna min wara'i hijab fa farda ek ane faratu ga tibe farda wegen tibe tiabe mi hon ekamalum ge kibain edesh farda ek fahatu ga tibe gen edesh tiabe kalum beenum fulwa kamaka ehna salgun mennakan hama iblis kamakan no geege gos wannani wad egeega wala anhan na mukhatab ko wa dakka kan tatak ngedi hadan iblis kamakan no awra niwa nukongul ma bulu kamakan no ebbay pane bayaka masuni wulu ma bulu kamakan no mi kirtu qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala mana qarwa wa kandatta adima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basful tahum was algun men egeni mikamaki mi mana wefawa kandatta kan ade birwati buma kiyaman tarikan ada kurmugayas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabin naki algun min nawa waram matir namuna yakbuma ekwes emai sahabin nabas allah subhanahu wa taala ifadain amur qurba fa wa algun min nigani algun men ebbura boda rakatri tiben jehene kan rakatri kan libigan nan jehene kan miyadu algun men ge halu buri kihinatto algun men ge mai sahabin nan nisbat ko balar algun men ge halu buri kihinatto algun men ge zuwan amhin ko dinna zuwan firhi ko dinna tafat umur tahu de jinsuge meehun ge meluga kanta tabgen da goi iru araya ussaha hindahu kanta tabgen da goi algun men ge domotin kumme duha kos midani fennamu ade ebbay pane bayaka masuni wolum gay goli wolum warang amu kamaka goni vefa masake kura dantang ole muwazzafun naik hospital tahuga enuwas hota tahuga kumfuni tahuga ole meehun naiku masate kurang ole iru meehun na gay goli woluma masuni woluma bi ma bodu kamakashennu sawale kollafina ege jawab ganna timunai classmate ke ma kuri surati man dan nabi he ma kuri surati man nagar attisake ehnawas algun menge deenuga handatanga asa bahul waki gotaka putta kihinetto ifada ibara itan algun menge dulum punang hewani nasmi haqiqataki mi kantam begenda gotaki miyadu algun menge deenuga mi kantattaka warabboda samaduma angawa fawa kantatta mi kantatta haki mayr salan rasulullah sufyan as-sawri bidalwani salih firhinaka mukhatabuka salih firhinaka mukhatabuka sufyan as-sawri bidalwani qur'an kiyawa dembas kirti qur'an unganna dembas anhenaka ekhahri wani innash ehem meehakan nufen nagutan khilbat wegen anhenaka ekin innashe ena ya qur'an kiyawa dem kam garis kamaki ehaves murakka tarikam ege sabun nubay natija tan nukuben dane kam ehnawas miyadu mahram kan la datur quram dan mahram kan la etanu anatana diuma kan datta waran ada kam meehun dekani mi deenuga kan oti kihinatto balala ka benume ekan datta be ko wa ka dakka meehun kiyebu settenge bayakan to mi alunuma hitama kuran jehe kamaki ada hamaya faahish kandatta magufahi begenda kandatta hoterega himene kam belun tatiri nukuru allah subhanahu wa taala alunna angawa fawe belun tatiri kuruma alunma hinga binga ole ettanum anattana dair ebbay pane bayaka mukhatab kuray alunma menge belunta firihinum anghenunna nubeluma anghenum firihinna nubeluma belunta tiri kuruma allah subhanahu wa taala kiritu qur'anu gangawa fawe ma allah wahyi rabbani wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna allah wahyi rabbani kadeg faanu mu'minu anghenunna bidal washa ekamalunge belunta tiri kuruma adi ekamalunge laduwati gunawantaka rakka teruma kadeg faanu emihunna angashe ade ibnul qayyim bidalwani ibnul qayyim rahimahullah bidalwani miya eta amed wa kadakam ibnul qayyim bidalwani nikam balash allah subhanahu wa taala ekamalunge laduwati gunawanta rakka terumang engomge koring angawa fawani belunta tirikurumash laduwati gunawanta rakka terumge siga e ibaran awumge koring allah subhanahu wa taala gennawa fawa ibarataki belunta tirkurumang on ibarate meembas anganu de hiye ibn qayyum bidal wani belunta tirkogge nuni ekamalunge ladwati gunawanta rakkater nukuraweeneka
shakkenne belun ta tiri koggen laduwati gunawanta rakkater kurweni faahish amal takun duruhel weveni ehembe Allah subhanahu wa ta'ala algunu men nan egotan irshad devwa fa evani ade hamaya algunu men warabboda faaha kollen jehe point anghenu zina itteri wegen geim beran nukutu miyes islam dinuga warabboda mana kuraifawa kame mikama kiwes mikam wasa faahish amalta algunu men diriwle mujtamauga fitri-ganda kame mikamaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun ayasawre hadis pulutan ebahuri mikam mana kura umattaka zina itteri wegen mir wasdoa sentu echi jahage anhenun geim beran nakuno mihun evve ule tantana gossulu mikantan huttu mattaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis basfurta bidalu fa ebahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabani ayyuma imra'atin ista'tarat ثم مرت على قوم يجد ريحها فهي زانية إبس أنهنكو سنت جهاجن جاي نكمة جماعتك بيكا إنا بدلوه إميهن نن إنا جوس جهيج كم جوانما إنا إجهاجن قولي ميرس دوا إتجج وس إجماعتك بيكا إوس لبيج كم جوانما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طوالي فهي زانية ene ki zine ko fi miheke zine kuru mihaka libe azab zine kuru mihaka libe faafa ena haqq wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurban ehna was mikama behe gotum ejjebuna bikam ga wana was ewa kan dakka miheke dem wara kandoru nudanna ejje nege mihekam ga miyadu mujita amba mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurda alun hadaga dakka wa kai nummi mi basfurtan aduhan jehen mi basfurta kamal biritwan jehen mi basfurta hoga aisha hori ibara ita ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga dufrum bidala fa basfurta Allah subhanahu wa ta'ala ga wahi kale ifan amilla fulaban ubasajje bidala nuwan Allah subhanahu wa ta'ala angawa goto rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfurta hadith qurban bima kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadith furta kamal alunu birwati wan jehen alunu hadith furta aduha ya egotan alunu masahi kuran jehen ade hamayago anghem veri hingafa dairu tafatu adu wahde dekuma mikanda tahkiwes haqiqatu Allah subhanahu wa ta'ala mana kurabba fa wa kame kiritun qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani fala takhda'una bil qawli bas bunairu mihu ledigen da gota wahde dakka nuluma anghem veri Allah subhanahu wa ta'ala angawa fa miwani ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಒಳಮುಗ ಎಮಿಹುಗ ಬಸ್ತಕ ಫಿರಿಹಿಂಗರಿ ಹೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ದಾಗುತ ಲೆವಿಗೆನ್ ದಾಗುತ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ನೂಳುಮ ಎಗುತನ್ ಇಬಾರೈತ ಬೇನು ನುಕುರುಮ ಫಲಾ ತಖ್ದೌನ ಬಿಲ್ ಗೌಲಿ ಫಯತ್ಮಾ ಅಲ್ಲದಿ ಫೀ ಕಲ್ಬಿಹಿ ಮರದುನ್ ಎಮಿಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತುಗ ಬಲಿಕಗೆ ಕಮೆ ಮೀಹ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಫುರಿಹಮ ನುವ ಹುನ್ನ ಮೀಹ ಏನಾದ ಹಿತುಗ ಬಲಿಮಡು ಕಮೆ ಮೀಹ ಎಮಿಹುಗ ಬಹಂ ಹೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ಹಿಂಗಾದಾನ್ ಎಮಿಹುಗ ಜಹಾದಲುಗ ಜಹಿದಾನ್ وقلنا قولا معروفا ريبتي بهم بسم الله سبحانه وتعالى انغوا فوني نبيما مي algun me mikan dattaka meduga warabbuda samajwati vejhena kame algun waran hayran wa kirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurba fa basfule ade tibe ko algun basful dannawala e basful dannawal mafahu algun me mujtamauga kanta hingam dago den e fa algun balalan ade Allah subhanahu wa ta'ala algun minna sifakod devani anghem bebe kambalunge faaga ala fa gigunita e gigunitan algun Allah subhanahu wa ta'ala sifakod devani baran hinga fa dair giguni tele adu ive ivun ei awara egge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala sifakod devwa fawani kirit qur'an Allah wahi qur'ani wala yadribuna bi arjulihinna hinga fa dair e kambalun bar fa bimuga jaha kantan nukurashe giguni alagan tibe emihun ge giguni fati kete adu iwuniwa firihinna ega sabun asarko emihun ge macce lebigen gos mujtamaga faahish amalta fedriga hinga danati mikantan huttu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala mikam mana kurabba fa miwani faaga ala fawa giguni ega zatuga miha hinga fadar ega ingiwe adu ei awrai kam ga wanama ingiwe adu ge sabun mihun faahish kantataga lebigen da kam ga wanama miyadu algun menge tere mi fenna manzar takabbala alama hinga
baru bara anhum berin waago de kuma emihun eher jahala hinigandu gandu algun nan eba fene tafaat eki kamiyabi tallibigin ebbe ule tantanga firihin nabura ma ladu hayai kuda gotakan algun menna gina faharu anhum be kamalunga amal tafegen dali mi ebbe salaga ebbe spegula kan algun badu bahennu algun men terega kantatam hori gotoga haqiqan algun mi hama korani bay faharu algun nan eba fene lagen hunda hedum bes nagah balugala manzar mi kiya hita mor kamatto Allah subhanahu wa ta'ala mana korba fayabani giguni alagen hunna miha ena baru bara bimuga hinga fanulma e giguni kettigen e iwe adu ege sabum bes mujtamauga fitna fasad ufedigen hinga danati wala yadribuna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna ade anhina hinga fadar Allah wahi rabbani ena ge fabimuga no jahafe zinatu geterain foru ifawa icce faalu hinga danati Allah subhanahu wa ta'ala mi gota wahi rabba famibani ade hennawas algun men haqiqatuga mikandata ma bodu kamakan nuwati gina faharu algun men terega nubaya amalta nubaya kandata fedrigenda mejehni bima jumla gotega dannawalama algun dannawalam benu wani algun men mujtamaga eba hotte ege sabun faahish kandata viyanuda kandata fedrigenda waragina kandata ekandatan huttumataka masahi kurmaki hama komme mi hegge swajibe algunum ekama alanda tibijje kam gawana timanna behe kam nona wana gota kanta dis mahan emme randale egoin algunum gabul kokkan tibijje kam gawana Allah subhanahu wa ta'ala wahi rabbani wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yabahum gadalan atudana fitnaka musibataka yabahum birwati wa sharakkat riwash ekan anna hindu ekan kongolu mihunna khassa wega ekanye nuna ekan tanannani yaki bima mi algunum emmenge zimmayen algunum emmenge mas'uliyatan emmenge wajiba Allah subhanahu wa ta'ala algunum naki hewbasaha hewbas qabul qura bayakam galabbash bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಫಹಕಂಗಾಸ್ ಕಶುನಮಾದು ಕುರುಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿ ಬಯಕಾಲ ಮಸಲತಕ ಬೇಗತುಂ ಬಯಂ ಅಖುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಖಿಲಾಫ್ ತಕಂ ಉಫದಿ ಫೆ ಬಹುರಿ ಮಿಸಾಲಕ ಕೊಮ್ಮೆ ತಕ್ಬೀರಕ ಎಂಗುಫುಲನ್ ಜೆಹೇನತೋ ಗೈಬ ಕಶುನಮಾದು ಕುರುಮಕಿ ಬಿದು ಎತ್ತೋ ಸಲಾಂ ದಿನುಮ್ಗೆ ದಿಫರಾತತ್ತೋ ಸಲಾಂ ದೇನ್ ಜೆಹೇನಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತೆರೆ ವರಗಿನ ಬಯಕು ಮರುವೆಗೆನ್ ದಿಯೆ ಎಹೆನ್ ತಂತನುಗ ತಿಬೆ ನಮಸ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಾದೆ ನುಕುರವ್ವೆ ಗೈಬ وصح عنه ادي صح وفوه اكدفان وريهم انه صلى على النجاشي نجاشي کے مچ کشنمات کور وکما